Jesmo sve nabrojali sada? Ne? A ovo gore crno, kako se to zove? Kako se zove ta ptica? Grana? Sad ćemo saznati sve. Znači, bog svima, ja sam Marijana i ja imam Centar za zaštitu životinja i prirode koji se zove Kej. I danas ćemo, osim što ćemo pričati o pticama, malo ćemo pričati i o ostalim životinjama s kojima se mi bavimo, odnosno kojima pomažemo. Ovo su neke od tih životinja. Da li prepoznajete neke tu životinje? Jeste ih kad vidjeli uživo? Recite. Ja sam vidjela mačku. Bravo. Ja sam vidjela kokoš. Kokoš, bravo. A ja vidjela Kokoš, mačka. Ja sam vidjela psa. Bravo. A ja znate možda koja je ovo životinja? Blizu je iz obitelji zečeva, ali malo se drugačije zove. Ovo je zec. A ovo vam je njihov rođak koji se zove punić. Kasnije ćete u filmiću vidjeti razliku između tih životinja. A ono gdje naranđasto je miš. Bravo, blizu, isto iz obitelji miševa, ali on se zove puh. Puh. Jeste kad vidjeli puha uživo? Ja kod svog dede sam vidio puha. Bravo, ti si ga vidio. Na tavan, da, oni žive, da. Oni vole živjeti blizu ljudi, da. Sad ću vam pokazati još neke životinje. Da li znate možda koja je ovo životinja? Neko je rekao točno. Orao. Nije, orao je puno veći. Papagol. Bravo, ali nije običan golub kojeg viđamo tu u gradovima. Ovo se zove sisački golub i on je iz uzgoja. I kasnije ćete vidjeti u filmiću kako je on došao i zašto je došao do nas. On ne može živjeti sam u prirodi, znači njemu treba pomoć ljudi. Da li možda znate koja je ovo životinja? Bravo. Jeste kad vidjeli ježa? Da? Ježeka ima posvuda, da, njih možete jako Uj, to je prema. Ali znaš kako će on narast visoki? Biće jako visoki. Sad ćemo ga poravnati. Di nam je ona lopatica? Ok, ne treba Veliku ili motičicu? S motičicom? Može i motičica, može. Čekajte da ja prvo ovu sitnu zemlju na brzinu. Ćete dati ime ovom boru? Bilo bi dobro, jel da? Borčina mora. Kako ćemo nazvati bor? Hrast. Hrast. Ima još netko neki prijedlog? Reci Leona. Kako? Da. Nisam te čula, oprosti. Pudlica. Putnica. Kad je mali, jel? Da. Mislim da ćemo o tome morati porazmisliti duže. Demokratski izabrati. Da, da. A budete mi javili onda koje ste mu ime dali? Može. Vidi. Ogroman.